Baha ikaze mu makuru yacu yo ku mugoroba kuri uyu wa tariki ya gatandatu ukwezi kwa kabiri 2026. Ni byinshi bikomeje kugarukwa n'ibitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ibitangazamakuru byo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko hari amakuru akomeye cyane aturuka mu gihugu cya Uganda n'impinduka zikomeye cyane zakozwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni birutse gutorerwa kuyobora iki gihugu cya Uganda muri manda yindi. Binavugwa yuko uwitwa Gen Muhoozi Kainerugaba ariwe uzamusimbura ku butegetsi, akaba rero amaze gutungura uwitwa Gen Muhoozi Kainerugaba umuhungu we. Mbere gato yuko twinjira kuri iyo nkuru, reka mbanze mbabwire ko mu yandi makuru mu buryo bw'inshamake, uwitwa Donald Trump akaba ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye gukura Ubushinwa mu nzego mu by'ingenzi cyangwa se mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika. Akaba rero Donald Trump rero ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa Donald Trump bukaba bugaragaza ko buri muri gahunda nshya bufite kuri Afurika, budateganya gukura Ubushinwa mu nzego zose zo kuri uyu mugabane, ahubwo ko buzakura mu nzego z'ingenzi gusa. Mu kiganiro Semaphore, ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe Afurika yitwa Nick Cheka, yasobanuye ko Amerika ishaka gufata uyu mugabane nk'uko ifata Venezuela, aho yahamagariye rero Ubushinwa gushora imari mu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli. Cheka Nick akaba yasobanuye ko Amerika itazahatana n'Ubushinwa mu mishinga nko kubaka imihanda, ariko niba ari urwego rw'ingenzi cyangwa se mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'urugero n'inzira anyuramo, urwo ni urwego dushaka guhatanamo bifatika. Yavuze ko igishishikaje Amerika muri iki gihe ari ukwibanda kuri diplomasi y'ubucuruzi izatuma kandi ibihugu bya Afurika byahabwaga inkunga byongera kandi urwego rwo kwigira, hashakishwa uburyo bushya bwo kubifasha, hanashyirwa kandi imbaraga mu gukemura amakimbirane no guhagarika intambara kuri uyu mugabane wa Afurika. Hari ibihugu bya Afurika mu butegetsi bwa Amerika kandi bufata nk'abafatanyabikorwa b'ingenzi birimo Kenya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola, ariko buhamya ko bugisuzuma uko bwakwagura urutonde. Cheka yatangaje ko ateganya kandi kugira uruzinduko muri Mali kugira ngo aganire n'ubuyobozi bw'iki gihugu ku buryo habaho rero ubufatanye mu kurwanya iterabwoba. Amerika kandi isobanura ko izakomeza kuganira n'ibihugu byo mu karere ka Sahel ku bufatanye. Uyu muyobozi w'ibihugu byo muri Afurika byifuza cyane cyane ubufatanye mu rwego rw'umutekano n'ubukungu, ati ibyo nibyo bashaka, nibyo baha agaciro. Mu by'ukuri hari ingingo dushobora kandi guhurizaho byinshi. Muri Mutarama 2026 hari ubutumwa bwaturutse Washington bwagiye kandi hanze bitunguranye buvuga ko Afurika idafitiye Amerika inyungu nyinshi, ariko ko bidasobanutse ko uyu mugabane utabuze icyo umaze. Cheka yatangaje ko kuva Trump yasubira ku butegetsi muri Mutarama 2025 amaze guhura n'abakuru b'ibihugu 11 byo ku mugabane wa Afurika. Ibyo bikaba kandi bishimangira ko Amerika yitaye kuri uyu mugabane bitandukanye n'ubwo ubutumwa muri rusange. Makuru mu buryo bw'inshamake, mbere ko tujya kuri Gen Muhoozi Kainerugaba ndetse na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, babwire ko umubumbe wa Jupiter ni muto ugereranyije n'uko byatekerezwaga. Ubushakashatsi icyogajuru cya NASA cyitwa Juno cyagaragaje ko umubumbe wa Jupiter ari muto kandi ko urambaraye gato ugereranyije n'ibyari bisanzwe bizwi. Icyogajuru cya Juno cyagenewe kwiga kuri Jupiter cyoherejwe mu isanzure ku itariki ya 5 Kanama 2011 kigera kuri uwo mubumbe ku itariki ya 4 Nyakanga 2016. Intego nyamukuru no gukusanya amakuru ahagije ku bijyanye n'ikirere cy'umubumbe, imbaraga n'urukuruzi zawo ndetse n'imiterere yawo imbere. Juno igamije kandi gufasha amahanga mu bya siyansi gusobanukirwa inkomoko ya Jupiter, bikanabafasha kandi kumva uko isanzure ryacu rya système solaire riremye. Amakuru yasohotse muri Nature Astronomy agaragaza avuguruye ko yari yarabonetse mu myaka y'1970 yagaragajwe n'ibyogajuru bya Voyager ndetse na Pioneer. Ibi ipimo bishya bigaragaza ko umurambararo wa Jupiter upimye kuri koma yayo ari ibirometero 142,976. Imibare yagabanutseho ibirometero 8 ugereranyije n'ibyari bihari mbere. Umurambararo wayo kandi upimiye ku dusongero ungana n'ibirometero 133,133,684. Imibare yagabanutseho ibirometero 20 ugereranyije n'ibyari bisanzwe bizwi. Ibi bivuze ko koma ya Jupiter ari ngari ku rugero rwa 7% ugereranyije n'udusongero twayo. Umushakashatsi ukuriye ubutumwa El Garanti yagaragaje ko ibi bipimo ari ingenzi cyane mu kubona ishusho y'imiterere y'imbere uyu mubumbe ukungaye ku myuka ya hydrogène ndetse na helium. Jupiter ni umubumbe munini cyane muri système solaire, ufite ubuso bwikubye inshuro 1300 bw'isi, byizerwa ko wagize uruhare rukomeye mu iremwa
ry'indi mibumbe iwukikije muri rusange. Hanyuma duhinduye ingingo ariko dukomeza turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa, reka tujye kuri General Muhoozi Kainerugaba ndetse na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda aravuga yuko General Muhoozi Kainerugaba yambitswe umudari w'ishimwe na se. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yambitse umudari w'ishimwe umuhungu we akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Ni umudari General Muhoozi yambitswe kubera kuyobora ibikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab ndetse no kuyobora misiyo ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo na Somalia. Uyu mudari yawuherewe mu birori byo kwizihiza umunsi ingabo za National Resistance Army NRA zari ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni zatangirijeho urugamba rwo kubohora Uganda uzwi nka Tarehe Sita. Tarehe Sita cyangwa itariki ya 6 Gashyantare mu mwaka wa 1981 nibwo abasirikare 27 barimo Museveni, Paul Kagame, Fred Rwigema, Salim Saleh na Eri Tumwine batangije urugamba rwo kubohora Uganda. Uwo munsi batangirije ibitero ku kigo cya gisirikare cya Kabamba bagamije kandi gufata umurwa mukuru Kampala wagenzurwaga n'ingabo za Milton Obote. Urugamba rwagejeje NRA cyangwa se National Resistance Army ku nsinzi y'umwaka wa 1986. Bwana Museveni asimbura Milton Obote ku butegetsi bwa Uganda, hafatwa icyemezo cy'uko uyu munsi uzajya wizihizwa buri mwaka. Ibirori bibaye ku nshuro ya 45 byabereye i Kabale, aho Museveni yagaragaje ko hiciwe abantu batatu bakundaga kandi igihugu umwaka wa 1953 n'abandi biciwe mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Yagaragaje kandi ko mu kubaha icyubahiro yashyizeho urukuta rwo kubazirikana muri Kabale. Bwana Museveni yashimiye abanya-Uganda ku bwitange bagize ku gihugu n'uburyo bashyigikiye ibikorwa by'amatora aheruka. Yerekanye ko Kabale na Kigezi ari agace gakungahaye cyane ku mutungo kamere, ubuhinzi n'ubukerarugendo. Yemeza ko mu gihe kandi byacungwa neza bizafasha mu guteza imbere inganda, serivisi z'ubuzima bwiza kuri bose. General Muhoozi Kainerugaba ni umwe mu bateguye Operation Shujaa yatangijwe ku itariki ya 30 Ugushyingo 2021 yo kurwanya umutwe wa ADF mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yanashimiwe kandi uruhare yagize mu kuyobora ibikorwa bigamije kurwanya Al-Shabaab, kurwanya ibikorwa by'iterabwoba mu bice bitandukanye birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Somalia ndetse na Sudani. Reka rero dukomeze n'amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, byinshi cyane bikomeza kugenda bigarukwaho muri rusange, mbabwira ko andi makuru akomeza kugenda avugwa. Reka tugaruke kuri Perezida Felix Tshisekedi. Inkuru yagarutsweho na kimwe mu bitangazamakuru BBC cyandikira hirya no hino mu bice bitandukanye. Aya makuru avuga ko iyi nkuru rwose ikaba yagarutse kuri Perezida Felix Tshisekedi wari umaze iminsi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaritabiriye amasengesho, aho bavuga bati isengesho rya Tshisekedi, perezida wa mbere wa Afurika wasengeye muri National Prayer Breakfast ya Amerika. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifashishije ivanjiri ya Matayo yasenze asaba amahoro, ubwiyunge hagati y'abantu n'ibihugu, asabira abari mu ntambara n'impunzi mu gihe cy'isengesho rizwi nka National Prayer Breakfast ribera i Washington. Felix Tshisekedi aho mwanya yabanje kuvuga ko ashimira abamutumiye kumuha icyubahiro cyo kuba perezida wa mbere w'igihugu cya Afurika uvuze isengesho muri muhango uzwi cyane ku isi, maze aranzika ati dusenge Mana ishobora byose. Tshisekedi yagiye muri Amerika aho yari yitabiriye inama ya mbere yatumijwe n'ubutegetsi bwa Trump ku mabuye y'agaciro. Inama yahuriyemo intumwa zivuye mu bihugu bigera kuri 50 ku isi. Ifashishije ivanjiri ya Matayo igice cya 5 ivuga ko hahiriwe abatanga amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Tshisekedi yasabye Imana ngo twigishe kubaka ibiraro, no kuvuga amateme mu gihe cyandi cy'umubano mubi. Mu isengesho yarimo asoma yasabye ko haba ubwiyunge hagati y'abantu no hagati y'ibihugu kugira ngo amahoro n'ubutabera kandi ubwisanzure, umutekano n'agaciro biganze kose ku isi. Igihugu akuriye kiri mu ntambara mu burasirazuba bwacyo, aho we avuga ko cyatewe n'u Rwanda ruciye mu mutwe w'amamako ya gatatu, ibyo u Rwanda ruhakana. Mu gusenga yasabye ko iri sengesho kandi rirenga kuba umuhango gusa, ahubwo ngo uhe
buri wese na bose bari hano kubasha gukemura ibibazo bihangayikishije ikiremwamuntu. Muri uyu muhango Perezida wa Amerika Donald Trump wavuze ko abona rwose ko azajya mu ijuru kuko yakoze ibintu byinshi cyane byiza ku bantu beza. Yashimiye Perezida Tshisekedi kuza kwifatanya nabo, gusa yagowe no kwibuka cyangwa se kuvuga izina rye. Yagize ati uyu munsi turi kumwe n'umugabo w'intwari cyane, umugabo mwiza, perezida wa Kongo, perezida wahaguruka. Ati nyabuneka, ntiyabashije kuvuga izina rye. Trump yavuze ko azi ibintu byinshi Tshisekedi arimo gucamo. Ati biraza kugenda neza, nta kintu cyoroha ariko biraza kugenda neza. Yongera ati we nanjye twasinye amasezerano ku mabuye y'agaciro manini cyane bayeho mu mateka ya Amerika na Afurika. Zimwe muri kompanyi zacu nini cyane ziraza kujyamo. Rero warakoze cyane perezida kandi wamamagara ku cyo aricyo cyose. National Prayer Breakfast ni umuhango uba buri wa kane wa mbere wa Gashyantare i Washington DC, watangijwe mu mwaka w'1953 na Perezida Dawidi Eisenhower ku gitekerezo cy'umuvugabutumwa Abraham Verede wari umwimukira ukomoka muri Norvege wabaga i Seattle muri Amerika. Ubutegetsi bumwe na bumwe bw'ibihugu birimo n'ibyo muri Afurika nabwo bwatoye uwo mugenzo w'iri sengesho. Akaba rero ari National Prayer Breakfast. Ngira mbibutsa ko no mu Rwanda iyo ngiyo amasengesho arahaba kandi ubwo yitabirwa n'abayobozi batandukanye, harimo abanyapolitiki baturutse mu nzego zitandukanye, abanyamadini n'amatorero n'abandi baba batumiye nyine ku butumire bwatanzwe na guverinoma y'u Rwanda.